Apay anak kita kada kita mata amin ana imbaga banag apay dagiti pasamak anararagsak binirbirukot na bayag italaadin tengkan niyak apay anang igak titimek mo dagiti mata ginayon asamiweng linglingay at tinagtagaine gapu kadita dudwat meten iti man nakabalin nga ama mangibagbagnos ti amin na parsua tapno agsarat itinay sangrat adiso apay akalpasan anagsubli kakanyak ti panagduaduak dilatam mapunas apay paniknikan metla amin dagiti pagkurangak ken bukod ko akinalupuy apay nang igak titimek mo dagiti mata ginayon asamiweng linglingay at tinagtagaine gapu kadita dudwat meten iti man nakabalin nga ama mangibagbagnos ti amin na parsua tapno agsarat itinay sangrat adiso talalabit nagbibiyag laeng ken mamagpati abok-bukod ko iti kinapudno apinarpartuat ko iti gasan nga inara-arapag ko dagiti mata ginayon asamiweng linglingay at tinagtagaine gapu kadita dudwat meten iti man nakabalin nga ma mangibagbagnos ti amin na parsua tapno agsarat itinay sangrat adiso ngem apay nga awan ka iti diso aninamnamak apay
Tidog ken diretso buok mo ngem sa gawi si umet titimaot tapno palukningen na tapuso isem mo si mirayakas bangbanglo angot ti kamya umaya mo nagtaod dita na impis abibig mo sumalibog kag kaungan to'y dumo gas man may taytayog to'y riknak iti yuyeng nasudi nga arapan jakon magawidan nga ibalikas daniw ni ayat ngayon imnas da kita nasamit unay nga isem mo mangted nas gaganam nga matuy puso da kita napungay amata ayat anasudi tinda iladawan nasamit nga ayog ti sa gawisis di man nakabalin unay nga angin anangin dayen iti samiwen naturay anang tagikwa daytoy nakem kas man may taytayog to'y ringnak iti yuyeng nasuli nga arapan dakong magawidan ngay balikas daniw ni ayat ngayon imnas kas man may taytayog to'y riknak iti yuyeng nasuli nga arapan jakon magawidan ngay balikas daniw ni ayat ngayon imnas daniw ni ayat ngayon imnas daniw ni ayat ngayon imnas biag ko anya kaditi basol ko takastoy manti in palag amo anya kadi aya tinagkurangan apay api nanawan na di ka di makaanak
dagi di dungo ken panaripato apay biag ko anay tured mo aginuliban napudno na'y nga ayat ko apay akastoy tinagbanagan na dinaknuan maris nga ayan ayat da sawen man nuan niya ti aramidek tapno taayat mo di mapasubli di ka di makaanay dagi di lailo dagi di dungo ken panaripato apay biag ko anay tured mo aginuliban napudno na'y nga ayat ko di ka di makaanay dagi di lailo dagi di tungo ken panaripato apay biag ko anay tured mo aginuliban napudno na'y nga ayat ko di ka di makaanay dagi di lailo dagi di dungo ken panaripato apay biag ko anay tured mo aginuliban napudno na'y nga ayat ko sanyata aliw-liwad ay tuy pusok saguday ka inar-arapaap ko amutya ladawan mo tinapudno ken na emma simmang bay ti daytoy abiyag anak nuan lailo ken raksa awanen ti sabalipay nga inak tinartari gagay pated dayta ayat mo isuntuti man narabay sanyata si kalaeng ti ay ayate sanyata si kantulaeng ti patpatge iwasim kadi
Sunitam liday tiragsak tapno ayat di manasanas. Awanen ti sabalipay nga inak tinartari gagay. Patek dayta ayat mo, isumtu ti manarabay. Sanyata si kalaeng ti ay ayate. Sanyata si kantulaeng ti papatgen. Iwaksim ka din dayta panagdwa-dwa. Sunitam liday tiragsak tapno ayat di manasanas. Sunitam liday tiragsak tapno ayat di manasanas. Manipod pa'y nagkita ta, nagduyusen daytoy rikna, nagrusing kasanga, mangrugi nga agrang paya. Indaton ko daytoy ayat, adu arigat ti nagpasarak, nabayag nagururaya, nasami awen tinasagra. O anya ket di na nagragsak, biyag ko tinta pinagsarak, natubay niya yan ayat, nagbunga di arapaan. Adu biyag ko karin-karin, nagbuligan ta adin namili, ket intapay insa pata, dalam ka dinto at sina. Natulag nga rin, ti panagkalay sata. Di napilepet ta, ket inkulita. Dagiti gagayem ta, ket inimbitan kayda.
sa aksyendat, panaglantig, dagiti puso ta. O anya ket di na nagragsak, biag ko tinta pinagsarak, natubay niya yan ayat, nagbunga di arapaan. Adobyag ko karing-karing, nagbuligan ta agin namili, ket intapain sa pata, dalan ka dinto at sina. O anya ket di na nagragsak, biag ko tinta pinagsarak, natubay niya yan ayat, nagbunga di arapaan. Adobyag ko karing-karing, nagbuligan ta agin namili, ket intapain sa pata, dalan ta dinto agsina. Magmagnaak iti igid jay bye-bye, kadaratan ngayon ta nagnagnaan, idi agayan ayat tapay lang, di ka pulos biag ko malipatan. Agsardeng agsirok daytoy kayo, linong ngayon ta nagtugtugawan, dito'y biag ko damo nga agekta, diro ni ayat ng sisipan ta. Gasat ta kaditi aging nadayo, gasat tapiman nagkakaasi a puso, umuna nga ayat damo a karayo, karing-karita di man pimayso. Dagiti daluyon agsal sa lutsod ka, no sa dinayan mo sapsapulen dagka, sa saibek ko lang tiin naginsungbat, luluat agarubos kadagito'y mata.
Baybay nga daling alaen nakating luluwag in kakad punasin dagitoy sa saibek in kakad indingan ni ay ayatek inagman naglikodan gasat takaditi agin nagdayo gasat tapiman nakakaasi a puso umuna nga ayat damo a karayo karing karita di man pimayso gasat takaditi agin nagdayo gasat tapiman nakakaasi a puso umuna nga ayat damo a karayo karing karita di man pimayso umuna nga ayat damo a karayo karing karita di man pimayso karing karita di man pimayso karing karita di man pimayso. Jagan mo no nagbidutak iti daytoy aparparmatak ngem sapay kumata kumudno daytoy adda iti arapap ko idi pay laeng amarikrik na dayta ilimlimed mo nga ayat ibagam biyag ko taksin tada anak amang subat dayta nga ayat nabayag idin nga ururayen nasamit nga ayat ken pamateg di ka kumanagal lumiimpay tadaytoy puso ket agururay amukno kasanot kinatarna dayta ayat mo ken tarigagay biyag ko di ka kumanag pangadua tadaytoy ayat ko ken awan dua-dua.
Ay pa'y daytoy kasasaad nabatiak ngagmaymaysa hinakundong mo di ka pa'y kinuna kaludludon ko't nagpay do mga ila napankan ngem di ka nagpakada di ka manla nang ibatit pakalaglagipan tinulbekam di para durta ken baul nga ayan tigaming ta agsubli ka dinakat baybayan timudem puso agumaw kawawa ala nagsublikan tasara itenta napigis sa karing-karita agsubli ka maasika kumakanya dinakumabaybayan amay sakit sidong tirak-rak karikna ay pa'y daytoy kasasaad nabatiak ngagmaymaysa inakundong mo di ka pa'y kinuna kaludludon ko't nagpay do mga ila napankan ngem di ka nagpakada di ka manla nang ibatit pakalaglagipan tinulbekam di para durta ken baul nga ayan tigaming ta agsubli ka dinakat baybayan timudem puso agumaw kawawa ala nagsublikan tasara itenta napigis sa karing-karita agsubli ka maasika kumakanya sakit sidong tirak-rak karikna di na kumabaybayan amay sakit sidong tirak-rak arikna nagamam mo ta kayat ko kanayon ka amakita di may ladawan daytoy arik na basta kayat kalatan nakasarsarita di mariknak ken kakit na idumdum
lalong kanayon ka ang mabuy-buya. Uray arapa aplaeng nga agkuyog ta. Agkuyog ka Ragsak kong biyako, uray di apaiso. Ilusyon man wenno darendek ko. Kastoy nga ta, jayat timay sa abaro. Itibiyag ko italaeng amarinak. Umis isem uray nagmaymay saak. Nagpinta senaya apalumutin. Amin dagito'y anya na nagragsakin. Ragragsakek uray laing taladawan mo. ladawan mo. Kasman mabiyak adong arapak ko. Kastig ka di jayat anapod no. Awanan bibiyang mo ay diaglaw-law mo. Uray arapa aklaeng nga agkuyog ta. Agkuyog ka Ragsak kong biyako, uray di apaiso. Kastoy ka di jayat anapod no. Awanan bibiyang uray diaglaw-law mo. Kastoy ka di jayat anapod mo. Awanan bibiyang uray diaglaw-law mo. Biyag ko hanyakit din na nagsaen. Tinka inmula dito'y naken. Gaput arapaap inka intanem. Linipat mo dagi di akar karing. Napatkan iti adayo adiso. Tapno matungpal tiarapap mo. Kunam idi para iti pamilya. Ngemitan sa bali di kadenam ammo nukasan no rigat timaya dayo ngemin mulang kuma dita panunot mo.
sanop rigat ken sakripisyo Japulus pinanunod apasaktan ka ayatiin mo lang dito'y panunod ko dagidi akari ket intalimeng ko ammo nukasano rigat timaya dayo ngemin mulam kuma dita panunod mo nakakaasi piman ngagur uray ken ka mangipatpaten mangnamnama mangipatpaten mangnamnama Buka kay suna akapungan ko ay ayaten ka iti aming nga ang gulo umay kan tagin narakop ta kas kairot tay kapetek ka agin nagekta kas benal kasamkit na agad akas getat nyug kananamna ket sapay kuma tradikan tumauma pumanerpe nga agad diak patingga buka kay suna akapungan ko umay kantayin tamanin jay paraiso agay ayam iti dating nga ayuyan purawa kadaratan inta naguldagan aminakaanito dagita bibig idennes mo titel-tel ko yara sa asmo nasamit a balikas ay ayaten ka ingga natong palbiag buka kay suna akapungan ko umay kantayin tamanin jay paraiso agay ayam iti dating nga ayuyan purawa kadaratan inta naguldagan buka kay suna akapungan ko umay kantayin tamanin jay paraiso agay ayam iti dating nga ayuyan purawa kadaratan inta naguldagan purawa kadaratan inta naguldagan
bisan. Lamat na palabas sa nakasugatan, nga mapaunayan taag parang laeng, ladawam iti panunot mangusig na ken. Insa pataki di na jakon lagi pen, tay palagip na't kinabareng-bareng, iti kaunggap masingaday to'y sugat, gapuanan pananglipat mo to'y ayat. Ngem mapabasol mo kato'y pusok nga gayat, ken kangay nayat ko akasilpot ahangsak. Jak kuman kayata lagi pen, taay ayan na tulaeng ti panangwen. Apay biyag ko at tinagibasit mo, dagiti arapa apasinangal ko. Ilagat pamatig ko ken sakripisyo, ngempi man siyak man tiin kain kulbo. Karaman ka tinapalabas ko, paset na kamet tiara pa ako, nupay kinapudnog, pinaglikudam ko kwam tiragsak, takukwap ni ayat. Ngem mapabasol mo kato'y pusok nga gayat, ken kangay nayat ko akasilpot aangsak. Jak kuman kayata lagi pen, taay ayan na tulaeng ti panangwen. Insa pataki di na jakon lagi pen, taay palagip na't kinabareng-bareng, iti kaunggap masingaday to'y sugat, gapuanan pananglipat mo to'y ayat. Tadyak kuman, jak kuman, jak kuman, kaya't alagi pen. Iti mali, ti puloy, dito'y ayuyang sirok lumboy, ket idengep ko, iti barukong isim nga inbatim dito'y cellphone. Text kan awag mo, nagpauyudan aming asaltek, ket nanlipatan siya kanipay laeng. Tilinaon dayta panunot ken dayta puso, apro-aprosar dagita pingping, sa kunto bisungen dagita bibig, nasaya at laeng no
cellphone apang ipapapasa. Nupay awan kay tantoy gana, amang punas pa iti tilulwa, mangules iti baruko. Isem nga imbati dito'y cellphone. Text ken awag mo, nagbauyudan, amin asaltek, ket nang lipatan, siya kadipay laeng, tilinaon, dayta panunot ken dayta puso. Apro-apro sa dagita pingping, sa kunto bisungen dagita bibig, nasaya at laeng no di magtag, daytoy cellphone apang ipapapasa. Nupay awan kay tatoy ganda, amang punas pa iti tilulwa, mangules iti baruko. Isem nga imbati dito'y cellphone. Kasano arang tayak titaaw, anang dapat sardam kinaldaw, apanaglang ayan ayat ta. No pati Facebook ilemeng na ka, dung mo ulsan nakman imeng arakop mo, ket ilalay nak sa muweng taangis mo. Nagtuti na maris, unay abol lalayaw, tipos ong dayta, napasindayag abantay, ket dimmak nirmanen, tila ilo ni kayaw, tipig sa naket, dinto pulos makeltay. Pinagikuam narod, di mawaw unay a puso, ket sinupyapnet iti ayat anapudno, yakon maigawid kasta unay arag-o, anagito kelpindi itanay hardin mo. Risik igulalayaw, nabileg ka launay, bayang gudaw arit na, jak pulos madaeran, napupul aderet giligtaan arinswa, keriti apagdarikmat naglayag ta. Tulad ta amang laglagi, himnas pinaglabas,
Karayo ken agek Nibuksilan ang kaunanggan Nagbalatek anaming pinsan Kiat na awan samit Tinagtakaw ta apalodi Tinagikuan nga ron Di mawaw unaya puso Kiat sinupliak met Iti ayat anapudno Tiyakon maigawid Kas kaunay arap o Ananitog kelpin Di tanay hardin mo Tisik di bulalayaw Nabilig ka launay Mayang budaw arit na Diyak pulos madaeran Napupog aderep Bilig daman arimswa Kediti apag naritmat naglayag ta Risik di bulalayaw Nabilig ka launay Mayang budaw arit na Diyak pulos madaeran Napupog aderep Bilig daman arimswa Kediti apag naritmat naglayag ta Risik di bulalayaw Nagbilig ka Biyag ko ipatpatega Amok nga among dayta Ingatong palto'y biyag Paten-patek ket dinto agresat Sikati amin ko Patpatgeti at nanayon Sikalaing tiyayat ko Kentulbek dayto'y biyag ko Aglabas man ti panawen Tuy ayata si tatalingin Napudno panapin pinaten Sa pataan ta inggat tungpal tanem Di tanto pulos si palubos Amarak-rak di kinaurlos Tangamin awanin sa bali Dito'y pusok sikat na ikarin Sikati amin ko Patpageti at nanay
sikat ti amin ko.